ukuthi hayi ukuthi ngoba naku usuna 21 impilo usuyayiphathele izandla zakho. Ukuqala nje lokho. Impilo kumele still uyihloniphe. Awungoba uyihloniphe ngokuthi ngina 21 ngingane. Still hamba ngaleyo pace nayo impilo izokuhlonipha uhloniphe. Uma ungayihloniphi ngeke ihloniphe nayo. Uzoyibona ilethela ama challenges ubungakazi wabone before. Impilo manje i6 nje usuna 21 akusho ukuthi hayi yonke into impilo izothola umsebenzi manje yonke into isizohamba fast. Yila kuzoba more challenging because uyitshela ukuthi usungidala ukhulile ngokwanele usungakwazi ukuyiphathela impilo abazali bengasho lutho. La manje baba methi ukuthi angikufungisa kufanele ulalele ungathi 21 ngeke ngisamlaleli baba. Umethi baba mufika kuyigig ufone. Ngoba this time makuthiwa mufika kwigig ifone uma ungabe ukuthi fonela usaright ifone ibambe la ekhaya ke nje ukuhambe ebusuku uyavunyelwa ngoba kuphela nje ifone ilocation la ukhona fanele ikhiphe kumzali ukuthi where are you ngoba manje fanele mase kuthiwa uyalandwa afike la ubaba. So ilento nje ngisho ukuthi qhubeka ulandele lemigomo la ekhaya ebekiwe because uma uyilandela uyazi la ekhaya ukuthi akuhlusheke. Uma uyilandelile nawe uzoba right ube successful. Ubaba wethu successful siyambona nawe usitshela ukuthi walalela abazali into ababezisho. Nami uzolalela abazali uhloniphe impilo yonke into izohamba kahle. Lokho ngifisela kona ngifisele nenhlanhla kwi-career yakho yokudansa ucula ngoba ukwenza konke uyacula uyadansa konke nje uyakwenza okuhamba ebusuku konke okavuka sebusuku kwasemini namanje phathi yakho yonke into ifike emini kodwa akwazi ukuthi yonke into isebusuku nje yena mayazi simele ahambe makeup ebusuku ngize ngimhlenge ngisho normal days ngithi yini akulale athi yindeka ngakaze ngithi usufuna makeup noma uhlele ekhaya indlela esengimgcona ngayo ngoba akalali usajwayela ukuthi nje ebusuku ihleze ebhizi. So nje ngifisela kona ukuthi ukuhlala kwakho usacrifice lokhu uhamba izinto ezincane uzama impilo ngazo engathi manje uNkulunkulu cause upgrade akubeke ku level yokuthi uhamba amagigi nawe azokuphakela sikubone nawe uzopanga eimoto la usuzosho ukuthi hayi ukuhamba ebusuku sekungisebenzelile sekungiphakelile ulethe iplate endlini ngoba uyazi konke okwenzayo ukuthi sonke nathi mas-achievela wena nawe mu-achievela thina ifamily ihlezi endaweni yilonke ngisho siyakuthanda kakhulu lokho esikwenze namhlanje sasacrifice sathatha isikhathi sethu nje even ngisho usuku lakho sendlulile wathi ubaba 21 la ekhaya always celebrate birthday ngisho athi ubaba isikhathi akabanganaso nango2 yavusa athi nali ikheke vuka sikuculele because iyona usuku olubalekile ngoba abanye abantu bakhunjula sebeshona ukuthi hayi usibani bani sasingebe simthanda bakhumbule beseshonile bathenga ikheke ebirthday yakhe seshonile akaze abone ukubona ikheke ephila. So like siyakukhuthaza ukuthi umuntu uyacelebratewa ephila umuntu umbonge esaphila ngoba nawe sikubonga ukuthi uyahlonipha uyayenza yonke imiyalelo yala ekhaya in as much as nje uneconsi lakho kodwa uyakwazi ukubehavior ukulalele makusakhuluma. So nje into engicela kwena iqhubeke impilo kodwa nje engikuphathisa kona manje uyihloniphe kakhulu kunaqala la unyathela khona unyathela ubheke because njengoba ngangitshela from the start uqala ukudansa ngathi into oyenzayo uma ukuyigig ubukwa wena ubukwa nekinga into yenzayo uma uhambile uye la uye khona uyocula kubuka wena kubuke la uphuma khona uma ubeheva kambi mhlawumbe embona ubaba wakho sebembona kanjalo kuthiwa iyangani yalo baba lo baba kwazi wayithoba yona ish ayisayibonise. So into yenzayo manje wazi ukuthi into yenzayo ilandela ikini yonke into ozoyenza izogcina ilandela ikini. So nje into engikucelayo ukuthi nje uqhubeke uhloniphe uqhubeke uyiphathe kahle career yakho ibe successful ngale ndlela ufisa ngayo engqondweni yakho konke ofisa uku-achieve uNkulunkulu akuphe ngona namhlanje akufumbathise. Ngiyakuthanda kakhulu. Sibonge sisomdala sizophetela umama wekhaya awekhaya. Absolutely, lang siya competing. Ah, sua madonna.
umakanana ke lo umakanana ke lo ngiyabonga kakhulu ngesikhathi senu nisithathile ngiyazi ukuthi beninezinto ebeniyiplanile ukuzenza kodwa nathi cha simphelezele umngane wethu siyombongisa hayi kunolube ngazi vele ukuthi uzoba khona wafika kwi-lockdown kunzima ngahambeli kusayinto encane bezothi sekuyinto enkulu-ke namhlanje bese ngafika inhliziyo yami bizobhadula ngiyabonga nje kakhulu namukelekile-ke la ekhaya KwaMhlaba la ekhaya likhaya labantu siyabathanda abantu into mina-ke nje mina ngedwa mina uma usubheda-ke ngiyashayana-ke mina naye nje unani uyazi uma yenza into ngithi angifuni 1 2 3 okwesi-4 ngibe ngisakhuluma hhayi angikhulumi angishayi ngenduku mina angiphathi ngiyabiza nje ngivale ekamereni ngithi asishayaneni ngoba shuthi usungangami phela uma ngikhuza ungangizwa ushe seyalingana shuthi nje ngikubonga kakhulu kunana uyile ngane le eneconsi uyaduba mina ngisho angaduba kuyazi ngiyambuka nje ngithi akaduba qede mase eqedile kodwa ngiqhubeke la kade ngigcine khona ukuthi angikufuni ngisho usukhala ngisho usugibela phekweni ngize khona ilanga nje ngathi yena gibela lapha kweroof yendlu umemeze khona amakhelwane bezokuzwa kakhulu shuthi nje ngiyabonga kakhulu kubangani bakanana i-ADM team kaSikaka ukuthi ngidela ubuthongo benu no team D igenge nje yonke music ekhona ngiyababonga kakhulu guys kuningi beningakwenza ngalesikhathi unana-ke njengoba into yakhe iqala ngo-12 wazalwa ngawo kwaratu kwaseku-10 to 12 kwaseku-10 to 12 nje wasekuhlukana iwashi so izinto zakhe nje ziwubusuku njengoba udada besho ukuthi ngisho ebusuku emini uyalala ebusuku avuke thina sihleli sesiyolala hhayi yena ubhizi ubuke TV sithatha i-makeup ntovohlala makeup shuthi nje ngiyabonga kakhulu ngicela nje isikhathi senu uNkulunkulu nani anibusise u-21-ke nana kusho ukuthi usuyiphethe usawunana nje ngisazogqemuza ngesibhakela mokubhedela u-21 usho ukuthi sesikunika ukuthi iminyango le ebebeyitshela ukuthi abantu abadala njengoba besikunika isilwane lapha sokuthi sikubongele kubantu abadala ukuthi ugulile sikunika iminyango manje ama-channel hayi okuvula ukuthi i-life yabafana injani i-life yempumelelo ukuthi okhiye bokuvula impumelelo ukuthi empilweni ngifishani ngiwishani ngoba isikhathini samanje umuntu wesilisa ufuna idiploma uma ebeka idiploma nawe ubeka idiploma imali uma nisebenza 50-50 so uma wena uzogijimela abafana futhi-ke mina ngimfuna umzukulu omuntu ono-18 ono-19 angiphathi nje leyo ngala ngiyithinti kuke kwenzeka angiyithinti ngisho ngakhala ngiyila ngiyayibuka nje ngoba i-procedure yami ithi intombazane la ekhaya-ke uyazi lento le it means nothing ayisho lutho la ekhaya sikhuluma ngo-25 sikhuluma nje ngo-25 sesimbamba ngengalo-ke sesimenzela usiko sesibonga ukuthi imqondo wakho usumatured usena-21 siyakwazi ukuhlukanisa into wrong ne-right manje nje sesenza njengoba phela isingisi sisho kanjalo but thina ngokwethu traditionally lokhu nje just ukuthi-21 it means nothing ukuthi nje sifuna ukuthi empilweni ngoba vele achievile esikoleni umekishe kuzoba nawo akathi uma ye-tertiary impilo avule iminyango yempilo eyempumelelweni that's it njengoba beshilo-ke charities begin at home ukuhamba kwakho nokunyathela kwakho la uhamba khona abantu babuka thina ukubheda kwakho nokwenzani kwakho abantu bazophenduka babuke thina uthi uma uqhamuka nami kuthiwa awufanele abe nje lengane uma wayovele nje ngoba bengijaja ngokuthi ngimncane so impilo yakho ithina impilo yethu ikwena so ukuhamba kwakho la uhamba khona emagigini kephi ngiyathanda-ke ngoba kwi-ADM uSigaqa wangitshela wangidonsa ngamandla wathi asidansi nomuntu ongafundile thina nana akaphindele esikoleni ayokwenza ama-courses akhe ngoba uma ungafundile thina sifuna ukuthi sike sifike nje sizo-celebrate idiploma yakho so sigqoke ijazi singagqoki iy'khindi zokudansa futhi nje ngiyabonga kakhulu uNkulunkulu nje engathi anganibusisa ingane zami lokho nikwenzile liphinde nikwenze nakwabanye ngifisa nje kakhulu uNkulunkulu anibusise okusenhliziyweni yakho nombani uNkulunkulu akumultiply ngiyabonga kakhulu
Phethe isikhathi banga. Ushaya umsebenzi sotetele ngcineko. DJ uyachaya imbuki washe. Sotetela abangane. Uzoqala banganeni bawu3. Nabashaye kancane ke bona. Abangenisa uDJ. Yeah. Phekwa. Okay. La 1 lo. Wakhamisa. Eze khamisa. Usevindile futhi unana guys. Oqala ibirthday akanginjenanga ukuthi angilisela ispeech bazalwane. Angi-understand lento yakhe. Namhlanje futhi ongitshena ngoba last minute ukuthi nje uzosho ispeech. Guys. Okay guys, mina sinosesinana sahlangana e-ADM ngoba ngasho wasekuqaleni sengenzeka ukuthi ngishene nabanye ababengekho asiqaleni ngichaza. Yeah, sinosinana ke sadansa-ke sagcina sisazeni ukuthi so yabo singathi kuhlobene kancane. Usesinana nalast time kwi-birthday yakhe ngamtshela ukuthi cha bantu uyadansa usisi wami and futhi usedlula abantu abaningi abakade bafika. U-2021 ngibona izimanga kunana kwi-dancing guys. If ngamazi cha usele emuva. Usele unana uphumile kwizindawo eziningi uhambile wazwadlula umuntu ekade afika. Qala naye guys. Unana shem guys ngiyamthanda ngoba ave khuthele intombazane isehlonipha abazali ngoba ethamba indawo noma ukuthi khona la sihamba khona uzothi nje simtase Sandy MJ job ngisacela ukufonela umama ukuthi sobuya late kanjena uyabona nje angicela bandla 21st siswami sebenginikezele omunye ukhiyo mangani bakunikeze omunye ukhiyo wasekuqaleni usufikile kulo munye ukhiyo uqhubeke kodwa uhloniphe ngoba uwenza uqhubeke nemfundo kade ufunda uqhubeke nokudansa wenze more uhambe ama-level amaningi uqhube ne-level yakho ungabuyele emuva uyaqhubeka phambili nebusiso-ke kwabazali ngiyabonga. Cela manje MJ Singapore.